आकाशवाणी इम्फाल वाहेंगबम राजेश ने पाव पाजरी अहनबदा मरुएबा पाव लोकटाक लीफ इरिगेशन निंगथिना सेंगोतुना राज्यसिगी लबुकसिंग इसिंग पीदुना पोथोक मरांग काइना पोथोकना होनरगनी हाइना वाटर रिसोर्सेस मंत्री अवांगबो न्यूमाइना हाइरी मणिपुर यावना लेबाक असिना भारत की अहानबा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लेखिदबगी कुमोन थोरमदा लुचिंगबसिगी मफमदा श्रद्धांजलि कटली मणिपुर मतम खरगी तुंगदा ngasi नौना मियोय मरी कोविड-19 पॉजिटिव ओइबगा लोइना हौजिक एक्टिव केस तरुक लेरे सोशल वेलफेयर मंत्री हैखाम दिंगो नाहरी महाकी विभागना समाज असि लम खुदिमक्ता सखोटनबगिदमक तोंगान तोंगानबा याइफा थौरांगी स्कीम सिंग पाइकली अमसुंग असम दा हंदकता इसिंग इचाउ अमदि चिंग निंखाइबना मरम ओइदुना कया यामना मांग ताहनखिबगे हाइबदु केंद्रगी मंत्री कांगबु अमना येंगसिनबा हौखरे Water Resources amasung Relief and Disaster Management मंत्री अवांगबो न्यूमाइना ngasi Loktak Lift Irrigation Pump House number 2 yengsinkre yengsinbagi khongsat aduda मंत्री na hai Pump House number 2 amuk ana semjin bana Imphal High Level Canal da ising piba ngamlagani masina kilometer kumapan sangba 13 urak kainodagi patsoi phawba ising puraba matung Nambul Turenda amuk thadagadabani mangnai raijasigi marueba water irrigation project asina labuksing da ising thadaduna COVID-19 laichet matung da raij सिगी ओइना चिंजाक मरांग काइना पुथोकपदा चाउना मतेंग ओइरगनी महांगनाई बिष्णुपुर जिला द लेबा लोकटाक लीफ इरिगेशन प्रोजेक्ट असि लोकटाक पार्क की मफम अहुमदगी इसिंग सिंखनबगीदमक सेंगोटखिबनी मसिना तोंगान तोंगानबा केनल मंगादा इसिंग पीगदबनी प्रोजेक्ट असि इंग्लिशिंग मचमापन मरफु तरुकता हौदोखिबनी अदुबु प्रोजेक्ट असिगी थबक थौरमदा अकाइबा खरा लेखिबदगी अमुक अना सेमजिनबा प्रस्ताव तौरी लेबागसना भारत की अहानबा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लेखिदबगी कुमोन थोरमदा लुचिंगबासिगी मफमदा श्रद्धांजलि कटली कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ना नई दिल्ली लेबा पंडित नेहरू की समाधि शांति बंद चतुना श्रद्धांजलि कटकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नसु लेबाग असिगी अहानबा प्रधानमंत्री असिगी मफमदा इकाई खुनबा उलकली मणिपुर भारत की अहानबा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लेखिदबगी 59 सुब कुमोन थोरम पांगथोकी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने सिंधुना ngasi अयुक इम्फाल की बीटी रोड लेबा कांग्रेस भवनदा थोरम असि पांगथोकी थोरम अदुदा वांगांगबदा हानगी मुख्यमंत्री अमसुंग कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की लुसिंगबा ओक्रम इबोबिन हाई लेखिद्रबा पंडित जवाहरलाल नेहरू ना लेबाक असिबु निंग तमनबा होनबदा लौरमबा थौदांग अदु हौजिकी मिरोलना निंगसिंग भाइबसि याम तंगाई फदबा अमनी मांगनाई लेबाक असिबु ब्रिटिश की मकुतिगी निंखा तमनबा होनबदा अचौबा थौदांग लौखिबा फ्रीडम फाइटर अमनी हाइबदा हाइमनबा थोकलोय थौरमदुदा वांगांगबदा एमपीसीसी की प्रेसिडेंट के मेघचंद्रन हाई हौजिक मियामना उरिबा भारत असि पंडित नेहरूना सेंगलअंबनी महाकना सेकुलरिज्म हाइबा अमत्ता ओइबा हाइबसि महाकी पांदम ओइदुना लेबाक असिबु सेंगलअकपने ngasi leiriba india se mahang semakpani mahakse parliamentary democracy se achauba mahaki influence na bharat se porkhibani secularism se mahaki amna marueba principle amani loinana ngasi india da akhoi hojik leiriba science and technology 1950s ki matam dagi mahakna promoter ki ngasigi thoramadu congress lusingba kaya yauna jawaharlal nehru gi murti da leikatuna ikai khumnaba utki MGNREGS की मखादा ब्लॉक लेवल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट पांगथोकरे डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी चांदेल ना डीसी ऑफिस की कॉन्फ्रेंस हॉल पांगथोकीबा थोरम अदु चांदेल अमसुंग चपी कारोंग ब्लॉक की ऑफिशियल सिंगिनी थौरमदुदा वांगांगबदा जिला सिगी डिप्यूटी कमिश्नर मयांगलंगबम राजकुमारना क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट की मतंगदा वफम क्या फोंदोकी मांगहाई MGNREGS स्कीम सथजरबसु क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्टना प्रोग्राम सिंग मपुंग फानबा ngamgani mangnai cluster facilitation project ki technical experts sing amasung district officials sing gi marakta pau phawdo phawjing tawtuna scheme asi mapung phana paikhatnaba honagadabani लैबागसना निंगतमना पचही हुमुद्रा मंगा सुरपगा मरी लेनना पांगथोपा आजादी का अमृत महोत्सव थोरंगी सरुक अमा ओइना इराई नुमि खुदिंगी अखनब क्विज की थोरम लेप्तना संदोक्तुना लागली ngasi क्विज की दमक क्विज मास्टर दा खुसिनजरी
ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯉꯥꯉꯣꯝ ꯀꯤꯔꯟꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ आकाशवाणी इम्फाल की पाव कांगबो अमसुंग राज्य के आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट पुनः सिंजबा आजादी का अमृत महोत्सव क्विज प्रोग्राम के निफुनिथोय शिब एपिसोड की वहंग हंगजरी वहंग अदुदे इंग कुमजा लिसिंग मचानिपान मरफुतरा माथोइदा मणिपुर की निंगथौना ब्रिटिश सिंग मथक्ता लाल लाउथोकलब मतुंगदा टेंगनोपल सोनखिबा लानफमदा मणिपुर की लानमिसिंग मुलुसिंगखिबा मियोय अदु कनानो। The question is, who led the Manipuri force at the Battle of Tengnopal after the King of Manipur declared war against the British in 1891? Aikogi email address airinfalnewsquiz@gmail.com da isagi ming laifamamadi contact number galoinana adongi paukum thabirao. Mamangi irai numita quiz program asigi nipumato ishiba episode ta hangjakiba wahang. English Masanipan Marputara Mathoige, Anglo Manipuri Warda, Masamak Lanfam the Satuna, Manipur Gilan missing, Asok upon York the Lion Kiba, Kabira Sadu Kanano, Wahanga Sigasuma Paukumde, Tabumba, Laishabani, Hibisini. Quaidiga Hana Suma Paukum Pirakiba, Mui Ahum Kangachare, Makoshingadudi, Ahanba winner, MU Campus Tagi, Rajkumar Noel Togjanba, Panjobamni. ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔ ꯅꯣꯌꯦꯜ ꯊꯧꯖꯥꯟꯕ ꯐꯥꯟꯖꯧꯕꯝ ꯀꯧꯖꯩ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯀꯦꯊꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯟꯆꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯉꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟड ꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯥꯖꯥꯗꯤ ꯀꯥ ꯑꯃ꯭ꯔꯤꯠ ꯃꯍꯣꯠꯁꯕꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯖꯩ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯋꯥꯔ 1891ꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯈꯤꯕ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯔꯕ ꯑꯊꯧꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯖꯔꯦ Indian history gi matangdasu khangnamdaba kaya khangjare asigumlaba thauram asibu miyamda sandoktuna tahanbibagidamakta AIR Imphal Regional News Unit amadi Rajyagi Art and Culture Department ani asibu aihakki maikaidagi thagatsare Anishubu winner na Teradagi KSS Somorendroni Ahumsubu winner na Khangabok Part 3 Cherapur Lekaidagi Saikom Bidyasini Chanuni winners in the congratulation pijari Loisilakpada ngasigi nipunithoi suba episode ki quiz ki wahang amuk hananing singjari ing kumjalising masanipan marputara mathoida Manipur ki ningthongna British singi mathakta lal lauthoklaba matungda Tengnopal da sona khiba lanfamda Manipur ki lanmi simulu singkhiba mioi adu kanano. The question is, who led the Manipuri force at the Battle of Tengnopal after the King of Manipur declared war against the British in 1891? Hindustan Computer Limited की ट्रेनिंग एंड स्टाफिंग सर्विसेस न सेंद्रा थौबाल काक्सिंग चांदेल अमदी टेंगनोपल जिला सिंगी नहा सिंगी ओइबा टेक बी ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा मे कुंट्रा की अयुक पुंग मापन मखाई ताबा मतमदा थौबाल डीसी कॉम्प्लेक्स लेबा मिनी सेक्रेटरी की बराक हॉल पांगथोक लगनी हाइना जिला सिंगी Deputy Commissioner A. Subhas Singh Cherola mana khangalakli Tech B haibasi Hindustan Computer Limited na Riser Sigi Class 12 pass torba thabak thiriba naha sing da thabak pinabagi pandam da pangtokpani akupa marogi damak Thobal DC office da leba DIT oiba S Lal Hari Singh dagi khangba yagani hairi tabiriba pawsi Akashvani Imphal dagini Manipur matam kharagi tungda ngasi nauna mioi mari COVID-19 positive oibagalona Risers da hojik active case taruk leire Riser gi haksal bibangna topo cherola man hai hokiba pung kunmari da positive oiba mioi discharge tokiba amasung sibagi paw leite Risers da hojik paw da positive oiba apuna masing lak ama lising kuntra tre chani kuntra taruk sure masigi manung da lak ama lising kuntra manga chama tara naba phakre hojik paw da mioi lising ani chama kun laisat astigi leikidre Maragasta Manipur su COVID vaccine kapagi tabak ningthina chathari Riser sida ngasi khakta vaccine dose lising ani chatruk marfu manga kapki masi tharaga hauju phawda dose lakh kunipan lisik marfudani thoi chanipan kulumdoi sure hauju phawda precaution dose lising marfuda taruk chama nifumapan kapkre प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार लिसिंग अनि कुमाथोई कुनिथोई की मना फांगलबा सिंह ओपगी थोरम अमंगसी सोशल वेलफेयर विभाग न सिंदना इम्फाल के खुमन लंपाक लेबा मणिपुर स्टेट बाल भवन द पांगथोखरे थोरमदो वांगांगबदा सोशल वेलफेयर मंत्री हाइखाम दिंगोन हाई सोशल वेलफेयर विभाग न समाज से लम खुदिमगदा चौखटनबगीदमक तोंगान तोंगानबा स्कीम सिंह पाइखतुना लागली महागना हौजकी आंगांग सिंह असिदा लम क्यादा हाइथोई सिंथोइबना मखोइबो ओजा सिंह अमदी ममा मपा सिंहना निंगथीना लमजिंग लमतापी बतंगाई फति हाइकी मांग हाई सोशल वेलफेयर विभाग असि पुन्ना येंगबदा समाज असिबु याइफनबगीदमक लेबा विभाग अमनी विभाग असिना तोंगान तोंगानबा स्कीम क्या पाइखतुना समाज असि नुंगाई याफबा मरा सेपा समाज अमा ओइनबा सेमगत लगली
Social Welfare Department is as a whole of Samasida Yahinagi department of Makabne. Heck, Anangs in the Ponum, the Lady Horkanda, Anansi, Norris Tower, the Anansimu Polo Padagi, Amasimu Channel, was in the Tanka Channel, New Consisina Heck, Punum the Gilling, the Horkan, the Heck, Louis Bogi, Tankaxibo, the Labor, Skim Mayama, CC, Social Welfare Department, I cannot Kandela, for the society, Hena Maras, Hena Santi, Hena Nungai Badumba, Sama, Shem no Honor Department of Makabne, Kozik Labor, announcing a sister, the Mokogi, multi talented over, are they like Tambu Katana, Masagi extracurricular activities, Pitocha Paduna, Manga Taka, Madubu, Norris Torkan, Madu Putok Paduneva, Pazama, the Putokan, announcing talent would Paduneva, Dakar. Mantri na thoromduga marilena numin mangani sathagadaba model marketing workshop ama haudoki. Mantri na National Girl Child Day ga marilena na pangthopa online slogan amasung photography competition da makok mathang takraba singda manama tum yentoki. Green Highway amasung Road Safety Mission haiba pandam da Mau Students Union amasung Mau Youth Organization na Makhan Kumandagi Mau Get Fawba paktak na uthabagi thorom ama pangthokre. Thoromdu saruk yakiba MLA and Kaisen Hai sangsan ani asina paikaliba thorang asi yama thagan ingai ni. MLA Losi Dukon Hai National Highway asida paktak na seri pambi thaba asina akoy bagi pibam kannaba amasung uwa thabagi maru eba du miam da khangan bani manghai kilometer kuntra sangba lambi asida paktak na seri pambi thari ba asi Mukhya Mantri da khangan kre Anal singi lamda popi thaba yaroi kanagumuna tharam labadi anal gi chanabi matungina amasung laibak asigi ain gi matungina cherak pigani haina Analon Chip Association gi Chandel gi Cherolaman Hari Jila asigi Riverland Community Hall pangtokpa Analon Chip Association gi General Assembly na ngasi warep asi lokibani Association asigi President KL John na phongdokkiba matungina jila asigi manung hunjina leiba maphamsingda maruoina ngangkhai paringda leiba maphamsingda awat apa kaya leiri maphamsing asida thaknaba afaba ising marang kaina phangdabagi khudongchadabasu mayoknari Sarkar gi numit chamani gi thorang makhada District Health Society Thawalna jila adugi tongan ba kulsingda Village Health Sanitation amasung Nutrition numit pangtokre thoramasi tha amagi manungda amu pangtokpani Asa workers sing amasung Anganwadi workers sing na angangsing amasung nupi singbu machioi ba chinjak chabi gi matangda baptan ki thoramasi Laisangthem Awang Laikai Bamon Mandop Cherapur Mayai Laikai Bishnu Naha Kaisam Mayai Laikai Lilong Laihaukong Leirong Tel Tientha Matak Laikai amasung Hairok Part 2 Bazar da su pangthokki Manipur Police Housing Corporation na mamang chahi October 3 ta Jiribam District Hospital da sanga kiba oxygen plant ki mataki jingasing handaki nuksina humdok kibadigi housing chu semjin dana leiri plant asi semjin bidana lamdam adugi miyam na pendaba phongdorli amaromda Jiribam Police na ngarang mafam kaya dagi phagalakiba yu amadi yu sungba sinaba polam sing miyam mamangda mangan khri hairi Akasbani Imphal gi pauk tari Assam da handak ising isaw amasung chingning khaiba na marum oidina kaya yam na mang tahan kibagi haibadu Kendra gi Mantri Kangbu amana haujik yangsili Sarkar gi paun hai Mute Kangbu amana Kasar amasung Dima Hasau jila da chaki aduga atopa Kangbu amana Hozai Darang amasung Nagaw jila da chaki Mute Kangbu asida tongan ba mantralo gi makok thongba official sing yauri Mute Kangbu asina hayeng Raja gi Chief Secretary amasung makok thongba official singa mipam pangtokani handaki isaw asina mioi lak taret hena awaba nangki Dima Hasau Hozai amasung Barak Tampakta isaw asina chaw na mang tahan ki Maragasday isaw nang laba Raja asigi damak State Disaster Relief Fund dagi Kendra Sarkar na lupa koti chahung kun mari hena kay thokle Griha Mantralogi makok thongba official Kangbu amana ngarang Guwahati thungkibani makoy na Assam State Disaster Management Authority gi official singa mipam pangtoktuna mang tahan kibasing adugi hisap hotki handagi isaw asina Assam sinba thungbada sohan bagaloina na kulchani ni putret kaya marum awaba mayok nangki ichawgi awaba mayok na ribam singda relief camp chani marpudra mga amasung pod yentokpam humbodra hangdok ki kemsing asda mioi lising humputaret lom changjapam lauduna leiri Aroibada maroiba pau Loktak Leaf Irrigation ningkina sengkotuna Raja asigi labuk sing ising piduna potok marangkai na potok na bohonaragani haina Water Resources Mantri Wahengbam Niumai na hari Manipur yaw na lebak asina bahar ki ahan ba Pradhan Mantri Pandit Jawaharlal Nehru laikidabagi kumon thoromda lusingba sigi mapamda Sradanjali katli Manipur da matam kharagi tungda ngasi naw na mioi mari COVID-19 positive oibagalo na haujik active case taruk leire Social Welfare Mantri Haikam Dingo na hari mahaki bibang na samasa si lam kudimang da sakwat na bagidamak tongan ba yai fatharangi scheme sing paikali amasung Assam da handate ising isaw amasung chingning khaiba na maram oiduna kaya yam na mang tahan kibagi haibadu Kendra gi Mantri Kangbu amana yengsin ba hokre Paulo Jare